In danes je vlada, kar se tiče cen naftnih derivatov, ukrepala, spustila del trošarine, ki bomo s tem na nek način ceno držali relativno konkurenčno, kar je seveda v tej fazi celo slabo za državo, ker nam seveda tujci prihajajo in nam kupujejo cenejšo nafto in bencin, ker smo ta moment od Avstrijcev, mislim, da celo tudi zdaj od Hrvatov, cenejši. In imamo problem, ker bomo v 14 dneh mogli zopet korigirati ceno, ampak mislim, da smo to danes naredili edino pametno, bi pa rad pomiril državljanke in državljane. Nafte je dovolj, nafte ne bo zmanjkalo. V primeru, da bi jo pa zmanjkovali zaradi razmer v regiji, imamo v državi v blagovnih rezervah dovolj nafte za 3 mesece delovanja te države. Tu lahko javno povem, 700 milijonov litrov je nafte v blagovnih rezervah in to zadostuje za približno 103 dneve. Je pa res, da s tem ne moramo ceno spuščati, ampak samo nafto dovažati za ljudi.